Nomor berapa? Awas. Oh, tak tahu yakin lagi. Oh, bukan kelapa yang nyaman lah. Oh, kejutan. Yang ngeding kok lah. Tipis-tipis. Oh, tipis-tipis ya. Keadaan gimana? Keadaan sapi? Berapa persen? Hah? 5 aja. Oh, buluk lemak gitu. Anu ya, padahal lah keli ki buluk lemak. Acara lah semuk. Ki korang semuk ya. Oh, ki korang semuk ya. Jadi sapinya masih kurang semuk ini. Ini perawatnya teman-teman. Perawat Express. Yang beres kon. Hah? Ingin gelodok. Hah? Masa? Iya. Biasanya mah Brawijaya. Oh dia. Hah? Terakhir di training di mana? Lajen. Pasang berapa? Panas Jadi sah. Hehehe.